Akaswani Imphal Wahengbam Washington na pau pajeri ahanbada maruai ba pau Laibak asin ngasi humbudra mga subaganatan Divas palan pangthokli Delhi ki kartabya pat pangthokpa palan thorong ki maspas pereta laibak asigi ina khulaba kala sanskriti nari shakti amadi air force ki matik magun utkhi Manipur da sungasi humbudra mga subaganatan Divas ki palan thorong pangthokli Mukhyamantri Nongthombam Birena Miyamda Sangbidhana Piri Bahak Sijinaduna Manipur amadi Bharat ki apunbagi saktam ngakna bahairi amasung Rashtrapatina hairi Nari Shakti Vandhan Adhiniyamna Nupisingda Shakti Piduna Awanba Poraknabagi Achauba Pambai ama oiduna Laingak Sachanda hena phagal halli Laibak asin ngasi humbudra mga subaganatan Divas palan thoram pangthokli mapungay bet thoram New Delhi ki Kartibya Parta Rashtrapati Draupadi Murmu na lusingduna pangthokhi kumsi chahi ki palan thoram asida France ki Rashtrapati Emmanuel Macron na athoiba tithi oina saruk yakhi ihan hanboina kumsi chahi ki maspas peret asida nupi artist sama henbana laibak asigi tongan tongan bai chai nongmai gi instruments sing khongduna chatpa contingent amasu saruk yakhi Peret aduda France ki Armed Forces ki contingent chu saruk yakhi Raija amasung Union Territory tarataru ki tablo singsu peret aduda saruk yaduna laibak asigi ina khulaba sanskriti amasung khutsa haibagi haisingba singadu uthokhi Manipur ki tablo amasu peret aduda saruk yakhi Manipuri yauna laibak asigi tongan tongan ba jagoi singi thoram amasu peret aduda utkhi New Delhi ki Kartibya Parta pangthokpa kumsi chahi ki Ganatanta Divas palan thoramda aswayangam thokhandana bagidamak security personnel lising tara mari romna ngak senkhi Manipur da sungasi humbudra mga subaganatanta Divas ki palan thoram pangthokli aityasik oiraba Imphal ki Kangla ta pangthokpa mapungoiba thoramda Raijapal Anusuya Uikena jati ki machu ahung ki phiral paihankhi Raijapalna Ningthi Jarba Maspas Peret Amagi Salami Shu Okhi Manipur Rifles ki 1st Battalion ki Commandant KSS Priyokumar Singh na Commander Oiduna Satkiba Maspas Peret Aduda BSF CRPF Indian Reserve Battalion Tripura State Rifles Civil Police Home Guard Fire Service Cultural Troop Amadi Tongan Tongan ba Band Party ki Contingent Singh Saruk Yakhi Raija Sigi Tongan Tongan ba Bibak Singh Tablo Singh Shu Saruk Yakhi CRPF contingent hojik salami pikre ekoi gimang da hojik chatli tungda changsin birakli ba CRPF band platoon havaldar Ram Pyare Sharma na command tawdina hojik changsin lagli CRPF band platoon salami pikre tungda changsin birakli ba combined Manipur Rifles contingent first Madugi Bamangda Raijapal Namio Itara Nipanda Tongan Tongan ba Police Medal Singchu Yantokhi In recognition of his excellent contribution and professionalism, Shri Takil Mayum Gojendra Singh, Assistant Commandant, was awarded the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2022. Shri Gojendra. Tungda Ahanba Manipur Rifles ki Parade Ground pangthokpa thoramda Mukhyamantri Nongthombam Biren Singhna Maspas Parade aduda saruk yakhiba singbu thagatpa phongdokladuna hai Sangbidhana piriba hak thoksil kaya matam chana pangthok minaduna Manipur amadi Bharat ki apunba saktam kannaba amata oina honaminasi Udalebiriba mipung khudingna Bharat ki Sangbidhanbu setna thajabga loinana Bharat ki Sangbidhana piriba hak aikhoida sinariba Thoksil Singh Matam Sana Mafam Sana
पांगथोकमिनदुना मणिपुर के अपुनब सक्तम अदुगा भारत के अपुनब सक्तम कन्ननबा अखोय अमत ओइना होनमिनबा हायबसि अमा तंगाय फदे अदुना ngasi मणिपुर दा थोइबा थोनिंगदबा थौदोक अखोय पुनमंगना नुंगाइते अदुबु हाइबा थौदोक थोइबा से अखोय मयाम पुन्ना अमत ओइना सब मानन लेपकांदा थेंगनबा ngamgodabani थेंगसु थेंगनरी राज्य की तोंगान जिला सिंगी हेडक्वार्टर सिंगदसु ngasi गणतंत्र दिवस की पालन थौरम पांगथोकनेखि लैबाक असगी 75 सुब गणतंत्र दिवस पालन गमरी लैनना मपाल लैबाक कयानसु भारतता याइफा पाउजेल पिरकली भारत लैबा रशिया की एम्बेसडर डेनिस एरिपोपनसु 75 सुब गणतंत्र दिवस कमरी लैनना लैबाक असगी मियामदा नुंगाइबा फोंदोकली नुमित असग मरी लैनना राज्यपाल अनुसुया उइके अमदि मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहनसु मियामदा याइफा पाउजेल पिरी गणतंत्र दिवस का मरी लैनना कुमसी चही ओइना पद्म अवार्ड फंगदबा सिंगी मिंग सरकारना लाउथोकले मदुगी मनुंगदा पद्म विभूषण मंगा पद्म भूषण 13 अमसुंग पद्म श्री मना साम 10 याउरी पद्म मना फंगदबा सिंगी मनुंगदा नुपी कुंट्रा मिरैबाक मसा NRI PIO OCI शु याउरी मियोय मापलदी मसा लैखिद्रबा तुंगदा मना आसि फंगबने पद्म विभूषण फंगदबसिंगी मनुंगदा हानगी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अमदी एक्टर चिरंजीवी याउरी सोशल एक्टिविस्ट बिंदेश्वर पाठकता मसा लैखिद्रबा तुंगदा मना आसि पीखी लैबाक असिगी ख्वाइदगी वांगबा सिविलियन अवार्ड पद्म अवार्ड असे पद्म विभूषण पद्म भूषण अमसुंग पद्म श्री हाइना तोंगान तोंगानबा कांगलुप अहुमदा पीरी मनासिंग असी कला संस्कृति सोशल वर्क पब्लिक अफेयर्स साइंस अमसुंग इंजीनियरिंग ललोलिटिक अमसुंग उद्योग हिदाक लांगथक साहित्य अमसुंग शिक्षा यावना तोंगान तोंगानबा लमदा थोइदोक हेंदोकपा मियोइसिंगदा पीबनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना लैबाक असिगी आर्म फोर्सेस की पर्सनल मरफुदा कैलेंडरी अवार्ड पीबा याख्रे मियोइ 12 मना असी मसा लैखिद्रबा तुंगदा फंगबनी मनासिंग असिगी मनुंगदा कीर्ति चक्र 3 शौर्य चक्र 13 सेना मेडल 52 नौसेना मेडल अमा अमसुंग वायु सेना मेडल 3 याउरी राष्ट्रपतिना आर्म फोर्सेस अमदि अतै पर्सनल सिंगी डिफेंस डेकोरेशन सहम 13 पीबसु याख्रे मसिगी मनुंगदा परम विशेष सेवा मेडल 38 उत्तम युद्ध सेवा मेडल 3 बार याउबा अति विशेष सेवा मेडल 3 अति विशेष सेवा मेडल 54 युद्ध सेवा मेडल 13 विशेष सेवा मेडल 150 याउरी राष्ट्रपतिना इंडियन कोस्ट गार्ड की पर्सनल तरुक्ता प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल अमसुंग तटरक्षक मेडल पीबदसु यावे ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना हाइरी नारी शक्ति बंधन अधिनियमना नुपीसिंगदा शक्ति पीदुना अवनबा पोरकनबगी अचौबा पांबई अमा ओइरगनी मसिना लैंगाक शासनदा फगलहनबदसु मतेंग पांगनी मांगना हाई अयोध्यादा नौना साबा पुंगनिंग चिंगसिनियाय ओइरबा रामगी मंदिर असिना मियामना आइनगी ओइबा विचारदा थाजाबादु मपुंग फाना उतली 75 सुब गणतंत्र दिवस पालन गमरी लैनना लैबाक असिगी मियामदा वांगांगबदा राष्ट्रपतिना हाई तुंगदा हौरकलिबा इतिहासकारसिंगना अयोध्यादा रामललागी प्रतिष्ठा पांगथोक्किबा असि लैबाक असिगी चौखटपगी हेरिटेज नौहोंना उथोकपा ओइना निंगसिंगना हौरगनी राष्ट्रपति मुर्मुना हाइरी लैबाक असिगी महौसादगी लेरकलबा ज्ञान लौसिंग कया असिना मालेमगी ओइबा अकोइबगी फिबमदा कायहलक्लिबा सिगी समस्या असि थिंगनबा होनबदसु अचौबा मतेंग ओइगनी लैबाक असिना रिन्यूएबल एनर्जी की लमदा मांगजिल थाना चंगसिलक्लिबा सिदासु मांगना नुंगाइबा फोंदोखी न्यू दिल्लीदा G20 की अवांगबा थाकी मिफम माइ पाकना पांगथोक्खिबा अदु पल्लदुना राष्ट्रपतिना हाई असिगुंबा सिंथानिंगाय ओइरबा थौरम असिना तुंगी याइफगदबा थवंग सेंगवटपदा मियामदा अचौबा पारा अमसु तंबीरगनी राष्ट्रपतिना लैबाक असिगी मियामदा संविधान पीरिबा मखोइगी तौफम थोकपा मथौसिंग पांगथोक्तुना भारतपु चाउखटपा लैबाक अमा ओइहन्नबसु अपील तौरी लैबाक असिबु अवांगबा थाकता पुखलिबा आर्म फोर्सेस पुलिस अमसुंग पैरामिलिटरी फोर्ससिंगी पर्सनल सिंगी मफमदसु राष्ट्रपतिना इकाई खुमनबा उतली अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना लैबाक असिना ngasi 75 सुबा गणतंत्र दिवस पालन पांगथोकली दिल्ली की कर्तव्य पार्कता पांगथोकपा पालन थौरंगी मास पास पेरेटा लैबाक असिगी इना खुलबा कला संस्कृति नारी शक्ति अमदि एयर फोर्स की मतिक मगुन उतखी
Manipur da sungasi humbutra mga suba Ganatantra Divas ki palan thoram pangthokli Mukhyamantri Nongthombam Biren namyamda Sangbidana piriba hak sijinaduna Manipur amadi Bharat ki apunbagi saktam ngaknaba hairi amasung Rashtrapati na hairi Nari Sakti Bandhan Adhiniyamna Nupi Singda Sakti Piduna Awanba Poraknabagi asawa pambai ama oiduna Laingak Sasan hena phagal halagani Pau loijare